Kublai pi baro syakatup Khuborjylla ke Donbosco Media Network. Kimat bakongsan mentah kesengi kilong. Kaan kan tokit bat bisyari ke jingyap kisan ngut ong ukon rat ke sangma. Hang ke Supreme Court bande dukan grot surak ngadu laimer hadu nyomer. 4 lat din terai ya uba mewari o dekhar. Bat penstet ban kem ya unas kentu ke KSU ya kipulet. Bat mentangin pa syaki Khubor bakam benya. Menteri Rangba ke Jylla Konrad ke Sangma ha ke jingya kren bat kinong thok Khubor. Ulay thu bakaan kan tokit bat bishar halor ke jingja kabela shim ya ke jingim jinggisan ngut halapalang Shillong ha kini kisengi. Ulay thu baka sorkar kadang wat ikilat kilinti kumno ban yerap ikini kisan ngut kirangba kibela yap op hat liu jong kapung ha kini kishnong. Ulo ongru kini kirangba kiwan ne ki ying kisem kipedok bekerdo. That our government has been very clear that we have said no to uranium mining in Bosco. That's very simple from our point. Thank you. Yes. Will you be? Yeah, I mean, action will be taken against those who are doing this. There were rules, laws, and certain things were prohibited. Individuals who are not following those prohibitions are breaking the laws, breaking the rules. Appropriate action will be taken against them. And also, we are examining that there are some requirements because they are all from very economically weak section of society, those who passed away. So therefore, we are looking at ways in which we can give some support. So I am examining. I had received a letter yesterday from some of the party members from the National People's Party. The Naitung unit had written to me, and so did other units from even from if I'm not wrong, I think one was from Krim and one more there were 2 more from a different constituency. So all the constituency party units have written to me. So I'm examining and seeing how we can help. The problem is that under the disaster management, there is no provision to support in accidents which happen like this. But as I said, because they are from very poor background, I will examine the matter and then I'll take a decision. So, Honorable Tourism Minister had informed. Kinong de rot surok hagitain laimer kibalakan ria no sya saumer. Kilapan pau ka jing sngo diaw mensim. Hadin bala UI ke hukum jong ke sorkar kabala betha ban kenria no nakatay ke jaka hapo khatsan sngi. Yakini ke hukum lepen mi hadin ke su motor writ petition civil number 9 jong ke ying ka syari keri India ke Supreme Court kabala betha ban khang de mar harut surok ba national highway. Kini ke hukum kala khang ban de mar naduk laimer hadu nyomer apa Shillong. Kitu ki badimar harut kini ke surak kin ria no shikiwe pat ki jaka. Kumta habaya kren bat kinong di jing di ha ke step khat lai tarik Naitung bon kinong di jing di kilepen pau ke jing sngo si thang halor kani ke hukum ke ban penyap jaya ki. Nalor kata ki loong ban ong ye ke jing shngan kini ki jaka kilong ki bashngan na ke benta jong ki namar ki kali ki bayat ki de ki bakiu sudah bat kam dei ru ke jaka bajia ki accident. Kila bu'ru ke jengkeli ke sorkar. Balai ke sorkar ke pahai khamat tang shiki benta ke laimer bat nyomer kat ba shiki weki benta kum hagi ribhoi bon bha kinong di jing di rut surok bat kam don kum kata ke hukum. Hatu don jing ma tang ha pe Shillong. Lada day ban le lang ya baro kilaong. Kila kerpat ke sorkar ban thau lat kloy ban pen jak po yaki. Ai jakai ngir bangin dia lang. Bangir nginya imja indo kikuni kinya bamja bamdo tangir tala khang sarkar kang bang extend hani kan jaji extend ni tala kikuni rela sa dia kita tan menta jangan khang ki sarkar di ngi belas nang menta ila im la kata tas na misong ni dia ni ya dim so anti lai mer menta ka kuan kan ko bypass kinya di tisu okti la yap jai mangi di ba Meghalaya hi ko way ketika state ka ba kipun hi kinong di madan district rende ki basong hamadan hi ki basong di surok mentakit khang nan lay kata kalong bit kaba hai ngi kiduk tusuk kalong bit mentak kalong nyen ben bi ngi kibaduk ngimdan kam ngimdan jam senang ngi dikbat mentak belah sa jan yang kiwi ka denjar beliban
Bela kadang kena jing belar ke jing jar sudahi. Dak ingin taging sai gipun. Dak ingin tindap hayang ka bae. Nalor bakahi kami kali jangi company di duna ni literacy ai. Min mat kam nak ai. Company ramdan beli kau ngipun kinong song surok sekala biar ni di jing bomdan company dan kini ki industries ki bahan kinlong banyu kami ajam lam ni kiri Henry M. Kimdan tak kadang ni kelas song surok besar ni ban sih ngir song surok. Lama beli ni tangan ko. Dada ka sarkar man tang khang ingin bam nak ai. Insya tangan. Tasu pai bersuan peniam nak sendan hiru. Kentang no dekat JCB bat beri bat so bat ai nilai dah. Asu payap iban entry in sertok. Inya bam nak ai. Kae lah. Kae brand ni lagi. Ni kadai kata kata pa mati ko kadi safety naman ta jong ni naman ta pidba hiru ma. Tamba ni kayo. Tangbangan deperkat yang ladak mangiru accident occur hi. Accident kelaban happen anytime anywhere dan mla ben batal lupa ya kata. Ne ben predict lupa bahkan ladang isong mangi hani accident kandan. Ladak mangiru accident dan ba hi jar hi station room roja station yang roja. Mentaman ladang isong mangi hani kibri dawan kisutu bak don nang dia jing dia nang tai kelak kampat suki ka kali. Ngai ani ka bamdan nang song bamdan ilili kalat habadan dan lat kabun ki jing accident ke baja. Lang mentak no hidup di bebun gitu accident. Hangi lu pengisong mangi kamduna ka accident. Mablay kibri kilalong lalong kilatiap pengingi song hang niam. Kila ham suki kali kimlong rescue ra. Tena lor ba kawai ba lada ka sarkar ko ingi kenria ini pediang yang kata jingong kita ba pedlam yang ngiru pedlam yang ai jaka tang basya bala ai jaka ka sarkar kata sya khlau ne sya kalinti ke bam ndon mang yat syu ngiru ngin hak perkat ya kata kiru ke perkat lam ini udah dia lada ka di ka sarkar ka perkat lam ke isni lam ini perkat lam so bah perkat lam nama belai ngiru ngi jenjar hi ban im jakpo ngiru selang sya ingin yelik phat nang ni lada piwang nang dia ka jing ong order jing ki ka sungsuk ngiru mangi parut barit baria de ke in pai dak ai kajing ong jangai kerpat ngai kong sarkar te daliang jangai semobha lala pi ong weng ni menjuri kata ngin weng nang ni tama semobha ai jaka yang ni bangir indi so indi ngini bala itai jakpo taman tilak hayeng tang bani yo jalam ki kun ni hayeng om man tangan mabeli kumta ka jenjar ngi ni bala ngi buat sawe ke jaka ni bala sajai nong ni bala da ka do jing bala bari ka jenjar hayeng Uba mewari odkar uba buat trok jangke FTA Assam ula jar ngai nadu kalai tarik Naitung haduk minta 4 lap din terai shanu udon. Kat kum ke Khubor balai thu do uba trelem Shilla nakashnong nartiang West Janta Hills. Ukpa jang uba mewari odkar ula yo jing tip ba ukun jang u ula minsaw naka accident kabalaja Sonapur Assam ha kalai tarik Naitung ha kapor kumbala shiteng janmen bat lapin kit yo u shi GNC Hospital Guwahati. Habaki bahaying asem kilalit banwat yo u hakti hospital ha ka South tarik Naitung Henry Kim lap din tra yo u hakini ka hospital. Kilalit wat ru shkiwe ki hospital hang taru Kim lap satya yo ni urangpa. Kumta kilalit ujo de FIR missing complaint sa K3 Police Station Guwahati Assam. Kipulit kidang wat yu ni urang ba. Kinoyalam bat kidkot ke kinhon nong nyak trok. Meghalaya Commercial Truck Owners and Drivers Association MCTOD eru kilalit ban wat yu ni urang ba sa Assam Henry Kim lap satya. Ukpa bat kibahing asem kila kerpat yu ni ukon ban wan pai no syayeng ni ban pentip hagenu ke jaka udon kin wan shaw bat yarap yu mardor. Pakai Khubor ni Jylla ya ke baca. Kena tahu ni wan ni ban persiyo yapi te shua bingkren kan wa ba ikpa jong kau baca itu. Ki sosial media ya. Dan kali ini ki khot jong ke mesti tu ba khoi. Te ngawan ni ban pentip sepi ya kada jingjia ba ukun juga ura kum accident haka light instead kumba or light stingre te siyo mulumula kita report barangkali bagi la mungkin di usia po MC tu dah hospital GMC hospital GMC yang ta niami kan step harus sautre nyere bat kimi fa bahaya Ane kalau poin yang te linam lah, kat pengiwat non kerja yang kuda khul jadi, kerja yang mewah itu kan, mewah itu dah.
Hangtang nilai patsa po kretri police station kemudian Sakamlu district Singapore. Hangtang kelap bagi polis kilabat EU bat kilalepo EU siapo Jongka district hospital Singapore. Tinggal di hangta bat kilawang ini bat kilai setispo. Agak pun kit udah ke Khuborjylla setispo GNC hospital. Kiai yang direkod bagi polis setri kiai kim ai kena ke ini apa district hospital. Tinggal ista. Hamil itu kita satu ingin namlap Kinam telak bagi resip ke daun pakai ini kamu dah. Nantang ini lah lambat lah dah kena lakuin terus nantang phone saya kini di dekat sampai MC tu dah. Jadi beli rumah keluar balik rap ini nado kasih santri bat mudil tu. Asing jadi tersak ciri nyalau nyawat ini namlah. Jadi nantang asyik perkat rumah nantang ngelak asyik. Jadi nantang bat ngelabuk ya kalau mesin no. Missing. Mina buat yang missing hantu polis tengah kenal tu tengah tu aja PDMC. Tinggal lepas ni kita cuma bakin air ni agak detail pokok juga terus tahu one lembaga CCTV. Iklam air. Hang dah kau itu sifat ni lebiang, mungkin lama kelah kepati. Jadi air ni harus kendai kita CCTV. Ni siapa one ni dalam Khuborjylla. But umipat one polio spomine. But umipat ang kata hospital umi hado cibi itu. Kaya nalor kata harus tak umi nangta kemudian susah saya. Tang kata harus bagi ay umi tang Khuborjylla lembaga Jylla jom bisa SP juga nombor. Jadi Pak ini beliau nado ke umsiau. Kidukot ke Khasi Students Union Hakajingelam Jong Samla Ruben Najar General Secretary Kilay Kendo Iuba Vivix Aim IPS SP East Khasi Hills Halor ke Jingpen Slam Jengki Pulet Ban Kem Yu Nurse ke Negrims Hospital Ubalasya Ujor Hakibaying Jeng Kewe ke Samla Lod Kebalasya Asumar Hakini ke Hospital Kebala Keno Bau Wei Nurse Ula Penhiardor Ya Keburom ke Ijot Jongka. Kini ki Samla KSU kila kentu yu ba Vivek ban pentre kam ya ki kendon an halor kini ke jeng ujor jong kata ke Samla lot. Kila thu ru hau SP bakani kam dei syuk ke sin ke beningkong bakum kini ke jingja kanja kini ke hospital. Kila kentu ki bor pulet ban kem no yu ni nurse jong kini ke hospital bat ban penlong ye ke jing tok kit ki babenya halor kini ke jing keno. Kajing kendu mendaski SP ke Iskasil District bawa Vixim pada halor kajingja hapok Negrims kumba PI akilat patah Khubor kalami kajingja ke Bosumsi hapok Negrims sabah iwi ni kena ibang khatan senam ila asya jorong keti ba ila asya Khubor hawi no tau milnas sundan bateri hapok Negrims bari inas ati hakabdi bakan igaman nakaliang kibahing nilai i bekila afai FIR sautrik uri nai Andre hadin bala afai FIR nakaliang kipulit kimsim lawan marmar hatu rasni wala kadi ka kes ka ba kamye kadi bandi hapok so marsiyo FIR nakaliang kipulit jo kamon yang opus kadi banwan bangpet hindi kimsim lale but hadu hindu trik hadin bakala wan nakaliang jong kaseng nakaliang ka Shillong ni circle hatu Khubor kilawan ban kendu medical student juga Negrims ban tip halo kan ka benta ba nakaliang kipulit ru kilawan hatu kasni hindu trik te kani ka jing Islam nakaliang ju kipulit ka puni bakadon ka jing ko ka pade ban ai kata ka dosa di bishar hok ya kata ka jing long jingman o jing shale jing tai khana bat kani ka kes kamdi ka kes ka bathamai ni jui komini jat ke Negrims ke juja nakapor sa kapor but day halor ni benta hiru ba nakaliang kaseng hakisnam ki baladab nila persya ya ka recruitment examination ba kapot don ka male to female to show apo ki namta ki female but apo namta ki male kumba don ki pat ki Jylla but kaji kendu mutaski but SP ngilaya batai kita ki boro nila batai ru ba nakaliang staff jungki Negrims di nurse simran bawa nak Rajasthan kilami ban protes kilami ban persya kilabat ki kirshan ru ya uta ubri balik aklam ko tai kena ibar
Dengan pergi Jylla ketang sungi kung gini kijingja ni iba nak kalian ki padba nak kalian ki nusnong nak kalian ki civil society borok kimi ban persya ya kum kani kajing le klam ko kendrai hapo ni grum sport kelak Hongkong kimi kini ki nurse senrang kimi kini ki staff na po ni grum ban kersan yo tahu balik klam khumbor undi ban pendram ya kata kajing le klam ko yu kendrai ban wat ban persya ru ya kajing kem ko jum ani kadai ke ba trim bat ke ka message ni kai kata ka Khubor ka bakan nikram ska pha shikipat ba kamut ba lada ki persa ki jui ki kinthai ki kimi ki jui ki sumar tu hatu kindon kata ka jingeda kini ban sumar tu gila menca atak bakti kai ka nikram ska ka kan ai cuba phar te benta bat kadai ru ka an ba abadon kinu ki kena kinthai ne ki kinthai ki ba don ban le examen e ki doktor sinrang ne unus sinrang unumla ban examen ki klem ka jingdon jongki nas kan thai te bali ki nong punya jokni creams ki te khna baret bada khatsa slem ba uni unus sinrang bula ban le kumera tam te na kalyang ka jungi i ba kalyang jong ka yang jong kulit ki suki ni nor ni benta bat ki Kelempung ile kai FIFA World Cup Arajar Arpenriu kelepoi syakawat ke bekongsan hadin bagi France, Spain, England bat Argentina kelepenti kena ya kejaka ke semi final dan kebejob ia lagi jong ke jingekun ha ke quarter final. Ha ke semi final ke beningkong ke France kan airing persya ke Spain ha ke kat santarik Naitung ke benlong ha ke por kat architectment step. Ke France ke lerung sya ke semi-final hadin ba ke lepelim ya ke Morocco da ar la Nord, kat ba ke Spain ke lejop ya ke Belgium da ar la Shikol, ban penti kena ya ke Jaka ha ke thup ki South li ki kenhon ba klain tam. Ke semi-final ke ba ar kan long ha ke kat nru terik Naitung kata ke por kat architectment step ha pedeng ke England bat ke Argentina. Ke England ke lepelim ke Norway da ar la Shikol, kat ba ke Argentina ke lejop ke Switzerland da lai la Shikol ban beteng ke jingyat linti jongka syaka nam lado. Ha ke linti ban poi syaka semi-final ke France ke lepelim ke Sweden ha ke round ke balai puar, ya ke Paraguay ha ke round ke bakat riu bat ya ke Morocco ha ke quarter final. Ke Spain pat ke lepelim no ya ke Austria, Portugal bat Belgium. Ke England ke lejop ya ke DR Congo, Mexico bat Norway, kat ba ke Argentina ke lepelim ya ke Cape Verde, Egypt bat Switzerland, ban penti kena ya ke Jaka ke semi-final. Kini barok South li ki deiruk ki kenhon ki belarak tengi ke nam ladu ha ke World Cup, kumta le kemilinti bakan long ke way ni ki jingil akai ke be itanak tam ha ke semi-final bat kam tam haduk ke final. Ke France ke ledap banra haduk laisin ni ke nam ladu, ke Argentina arsin kat ba ke England bat ke Spain kidang yo ekalat banra marshisin ke nam ladu. Ki kinhon ki bajop ha kini ki artali ki jinge kun semi final kini kendo ha ke jinge kun final jong ke FIFA World Cup Arajar Arpenriu kat ba ki kinhon ki barem kini kun ha ke jinge kini ke kerdan balai ne ke third place. Ha ke jinge lang balakot do Assistant Commissioner Transport lawan banishimenta de kinhon East Khasi Hills Local Taxi Welfare Association kesenjuk kinongnya taksi sor bat kap sor ke Nyotrap Tourist Taxi Association ke All Khasi Meghalaya Tourist Taxi Association Shillong City Bus Syndicate Motpran Auto Rickshaw Owners and Drivers Association ke Jets 24/7 Taxi Aggregator ke North East Right Taxi Aggregator bat ke MS Lai 1E Taxi Aggregator. Kajing temu jo kini kajing yalang kalong banya thu kini kinong ilam jo kini kinhon kali kamai ya kajing temu jo ke sorkar ban wanra de ke mobility aggregator apps bekerpang na kebenta ki kali kamai. Kinong yalam jo kini kesenjuk kilepen pau ya kajing kemen ban kershan ya kini kajing temu jo ke sorkar ban kintiu ya ke kamai kaji jongki. Kila ai jing mudru ban penterikam kam kloy ya kini kajing temu. Wan sini kan meeting da ka ji government ba government kan pekan dan kita jadi ki IT startup jadi makan ka jupnya ini ki bike taxi aggregator Khuborjylla ni dan ka license wilayah babun bagi ji mengipoi sini ka benta mengipoi benta we ka ba pen dingro yang ni mesti tang yang ni ru ya ki perlok bu ki company ko ka naiwani ka ini rai ka betul wilayah kendet ba kajung khat mutasi kalong beban
berbentuk bah government kat permi yang tahu ke nak liang jungi dak kerja sulungo bah abang ilak don pa mengiki aggregator belikin permi saya kini serta apps and government memarkan ni kawan rak direct competition yang ni ke kumbakalong ke Jylla jungi yang akran habai day bat kan ni ke IT sector bidang ya lung bah kam jungi ni ki IT startup re da fipet habai day bat kan ni ke sector ru matrai tangki taxi aggregator hi da fipet bila mi kambun ki startup Andre ngasu kendit wa government wat apa deng bangidang sedang banmi menta nak Khubor ngatrai baru hi pajak kita pangi compete akan ka illegal on license rapido te haka jingi kon jungi wala dang idang yaksa idang yakon ru yang survive hi Andre menta ka jung penmi jong government new app ka wara sakaway ka competition but ka competition ngatrai inumla siya ban compete namar kumbakalong mentang semua muka presentations ko ang baka di zero competition ti kumaka pertai menta ba haygin ini konfi ka zero commission ti kani ka along by direct by ban shutdown ini ki ya kini ki taxi aggregator but ba so kala ba ngapek ba la ba government mayo semua yaki ba yo ya kani tender ban development hub ipet ba kindi ki Jylla yang kidi non tribal marbalik presentations me company ro try kadi napa de apa ngila dan mangi jenda ka government kawan ban consult ni sima you maybe ngila ban change kerteng ru at least berkat nam ta jungi ngila train net museum menta license nam tam ngila ya kun hangne ngila ya invest hangi ba pisa ka bangkai su rementas hakash klemat pipini app ban kalong be direct be yangi ba close down no tikane ka pen sosi yangi kumkis samla ma ki ba persang banyang halo jad fikiran habai day ba ki start up bagi di banyang halo jad ki kejat lajong rementar ngila yeng ngila sedang ban suthu yani ka kam habai day ba kini ki IT company Bat da kitu ki Khubor ngila poi shikabakut tak hadu pengindai syam yang kublai shibot.